ukuri n'ubuzima wasabiye abantu ngo babumwe bakomeze umuvukano nyakuri warasabiye Yesu mwiza imbabazi abakubambye uti dawe bagirire ikigongwe ntibafite icyo bakora n'abantu ubu tugomba ducumura eka twananiwe Yesu mudufashe uko turi Yesu ratuzi ubu Kristu hamwe n'ubube gito ubukomezi hamwe n'intege nke ibyo nibyo byama bigize abantu nicyo gituma tugusabye dukomeze na mutima wawe atuzigame mu minwe yawe adufashe kuba bashasha duhebe ingeso mbi zose